Isayidi lomntwana uSimakade, isayidi likamntwana uZonda Magwala, isikhathi sokuthi manje kumele lisarende livume ukuthi lehluliwe empini yesihlalo. Akusona isono futhi akubona ubugwala ukuhlulwa, kodwa kuyinature yempi ukuthi vele empini makuliwa kuba khona onqotshwayo, kuba khona onqobayo, bese kuthi lo onqotshwayo abese yasarenda. Ukusarenda ke kubuhlakani empini nje, kufanele kube khona onqobayo, kube khona osarendayo. Ukusarenda ke kubizwa nge-fair fight. Fair fight ikona ukusarenda, ungaze udestroy isithunzi sakho ngenxa yokuthi awuvumi wena ukuthi uhluliwe, noma sekubona ngisho ingane encane, noma sekubona ngisho isilima ukuthi uhluliwe, kodwa wena ulo ugoloza inkani engayindawo, awufuni ukuvuma ukuthi uhluliwe. Lento yokuvuma mawuhluliwe ikwenza ukuthi ugcine lesi sithunzi sakho, ngoba ukulwa nokuhlulwa kade ulwa akusithinti isithunzi, akusithathi isithunzi sakho, uyabo. Kunaloko uba yiqhawe noma unqotshiwe, ngoba amaqhawe ayalwa, sometimes ayawina, sometimes ayanqotshwa. Elinye iqhawe like liwine ngisho linqotshiwe, ubone ukuthi linqotshiwe, induku zilishaye, kufuneka liye esibhedlela liyolala e-ICU, kodwa libe linqotshiwe. Ibhande lokunqoba aliphathe ngenamandla, azaphathelwe ibhande ngoba akanawo amandla, ulimale kakhulu, ushawe ngempela kadlaliswanga, kodwa uthola ukuthi ibhande lokunqoba liphethwe nguye, uyabo. Ngoba yini na okunye ukunqoba, unqoba ngoba ulandele yonke imithetho yempi, hayi ngoba bewustrong empini, ngoba bewucompliant, ulandela yonke imithetho yempi, bese uyanqoba ke ngenxa yokulandela imithetho yonke. Lo munye ahlulwe mhlambe ngenxa yokuthi kunemithetho angayilandelanga, kodwa ngokwamandla nangokwempi uyena ostrong, uyena obenganqoba, ahlulwe nje imithetho. Ingakho ke kuthiwa ukuhlulwa empini akusisusi isithunzi sakho, akusiqedi isithunzi sakho, ngoba ziningi indlela zokuhlulwa, ziningi futhi indlela zokunqoba. So isayidi likamntwana uZonda Magwala engangilwa nalo kakhulu, ngisayide nalo, ngicheme nalo, and futhi mina wayestrong kakhulu lapha. Mina wayesikhali esinzima laphana, owayethuntubeza isayidi leli lesilo, yimi umuntu wayestrong kakhulu laphana. So uma ngabe mina ngakwazi ukubona kusanesikhathi, ngasarenda, ngalivuma iqhawe ukuthi hayi nali iqhawe linqobile phela, uyabo. Noma ngathiwa lisebenzise ziphi ikhali ukuyinqoba impi, uma ngabe lozo khali lezo bekungezona ezokumrobha, lo bekwezokumnqoba, naye bekumele ayisebenzise lezo khali lezo. Kungabe ngathi manje lo ngoba naku ube nobuhlakani bokuyikhipha zonke ikhali, ebese kuthiwe hayi urobhe kanjani, ngoba bekuliwa la kusempini, kufuneka anqobe onamandla noma ohlakaniphile kunomunye. How did I become a king? Ngoba ngumthakathi. Ucabanga ukuthi wonke lamadoda angaka eSouth Africa onke afuna uba yizilo? Ungalwa nami wena. Hey, wekholo. Uma ngabe kuthiwa mhlambe usebenzise isikhali semali, nawe bekumele usebenzise sona isikhali semali.
Uyabo? Uma ngabe kuthiwa usebenzisa isikhali se-connection, nawe bekumele usebenzise isikhali se-connection. Ngoba ubheke manje unqotshiwe. Oloza inkani engekho manje. Uyabo? Mina ngokwami ngithi kubalekile ukubona kusenesikhathi mawunqotshiwe. Ebese uyasarenda. Gcine isithunzi. Inhlonipho ingasuki, inhlonipho emphakathini bakuhlonipha abantu. Uyabona ubizwe ngeqhawe elakelalwa neqhawe elinqobile. Kwazeke nje ukuthi wena owake walwa naleli qhawe, liyiqhawe lona lihlele esihlalweni. Kodwa akekho umuntu owake walichallenge njengawe. Uyabona? Lonto iba semlandweni leyo nto leyo. Iba nje semlandweni. Uyabo? So alisarendeki ilokuzi side likamntwana uZonda Magwala. Ebese ke laba balisupportayo baye kulo behlambalaza isilo belo besishuthi isilo. Asishuthwa isilo. Silo nje asishuthwa masijabulela isilo. Asishuthwa isilo masijabulela. Asishuthwa nje. Laba bantu ababekade besupport iside likamntwana uZonda Magwala abayeke ukushutha isilo. Abayeke leyo nto leyo. Isilo silwile impi yesihlalo sayinqoba officially saba isilo sahlala esihlalweni sathatha isitifiketi sa recognizewa sangena esibayeni isilo samukelwa zinyanda ezulu samukelwa amakhosi wonke esihlalo isilo sisesihlalweni ngokusemthethweni sinqobile impi udedi ilanga libalele kubuka wonke umuntu ukukhona ngisho amajaji. So isilo ke asiyekeke manje ukurojwa silo silandelwa ngamakhamera thiwe siyashuthwa. Ayiphele leyo nto leyo. Thank you.